ya nshuti mugenzi w'ibiganiro bya Indundi TV nakubwiye ni Allen Zerili mbaniga kugira ngo manda kuzanira update zimeze neza ni Zerili show andi kumwe na Bizimana Abubakar Karom Sadbi Magonda amazina menshi Marshal nkuko asanzwe bivuga ni muri Ego album launch avuye kuri stage mukanya muri kano kanya ndiko ndavuga hariko muganda Sadbi maze ndakuramutse mahoro mumeze neza yego turashima performance yawe kwanza imbere y'ukuza waje wakiriwe n'abantu wavyakiriwe gute wabonye isinzi ry'abantu ryaje kwakira babanza barikawusha umuziki ariko baza kwakira Sadbi ndabimenyereye n'abantu bankunda bakunda Sadbi bakunda ibikorwa byanje ahantu ngiye hose iyo ningize entrance birakunda kuba kuriya ni ibintu byiza cyane binyereka urukundo nabyakiriye neza cyane. Sadbi bagerageje kuraba igikorwa cya Masterland ni igikorwa mwaje kumushigikira namushikiye Natasha yamushigikiye twabonye na Sadbi ariko araganira na Natasha biriko biravugwa kandi yuko n'umuganda yaje ngaha yashoboye kwisabira collab mbega kuri Sadbi byifashe gute kwisabira collab kwanda asaba kuri avuga Sadbi yuko akunda imiziki yewe yego ni byiza byerekana ko umusiki uri kurakura ukura neza uriya ujya Wikibenda no muri imvyi ari ku rwego mpuzamakungu akaza mu Burundi akavuga ati ndakeneye collab na Sadbi ni ibintu byiza ariko ni nkuko natwe twomubona tukamubwira tukeneye collab ni ibintu bya artists iyo naje nogenda Kampala nkamubona cyangwa kabari n'ivyifuzo biravana ahandi ho ni ibintu byiza cyane amakubyerekeye integuro nziza cyane y'ibintu bya Masterland urabona ko ari umuririmbyi mwiza cyane ni nk'ishurwe ry'umuziki w'u Burundi mu bisanzwe agerageza gushariza industry yacu mu kuzana other artists mu guhuza abartist n'abandi bo mu Burundi mu gikorwa ciwe gikomeye cyane aricyo Ego launch album ni ibintu byiza cyane dukwiriye gushigikira kandi ni ibintu bitwigisha byinshi natwe kuko hajya ntibakubeshe namukuru ariga kuri mutoyi mbega Sadbi uravye performance yawe umukanya Wikibenda aravuye kuri stage waravye performance yiwe urakunze guhura n'abaririmbyi baje bava mu makungu bajana mu gihugu ciwacu urarama performance yawe benshi baravuga ati Sadbi yafunitse uno munsi byagenze gute wowe uravye performance yawe abantu nibo babibona kandi mba nkora ibikorwa byanje kandi nkabikora neza tu igikorwa mwakibonye abantu bakibonye kwari ugusatura gushwanyaguza nkuko nabandi bivuga namwe ndabivuga kuva kera ibintu byiza twakiriye neza umushitsi Sadbi dusa n'abatarandira turangize mbega uno munsi inyuma ya kino gikorwa kibaye twitege kuri Sadbi inyuma ya Karabajya twitege iyindi ndirimbo bimeze gute ariko collab cyangwa Sadbi wenyene murabizi mfise amezi atandatu ntasohora indirimbo bivanye na situation nagiye nanyuramwo ariko abantu bakaba banyihanganira babandanya kunyihanganira si jewe nanje ni ingorane nahuye nazo bivanye na management twakoranaga ariko tukaba twarumvikanye ibintu bimeze neza vuba abantu bagiye gutangura kuryoherwa biciye ku ndirimbo zitandukanye ngiye gusohora nka Love Controller nzotangura vuba cyane ngiye kubaha Love Controller indirimbo nziza cyane ndabasabye kuza bazoyakire neza kuko ni yabo naririmbye ndabashimira nshimira n'Imana kuba yanshikanye ngaha nuko reka Sadbi ndagushimira ndabashimiye nanje